Kayang way pakuren Pohnpei nan uyakupur kosanti kayuwat. Ranwat nialam kapuri riyasak silu paran kaunu riyakit riyasak payo. O ranwat uyaran kapaisak isun uyakupur kayuwat. Thailand ka katlam hotel aiben pagi Thailand katta oiben pagi wan paron the Senator Pahrek and kakulian try to your load. Lahan Speaker, we are here pan baton sansa. O maing samat kut so bagi labalap sarau manaman orosun. Iro cakelep lagin gadin kat masa koros ansul service gadin mangi me koros. Osoro marasongir bagi iro cakelep lagin masen jasong kan koros kinuyabu yopoitan tuan kuburamu. Mensangwat sepadoan atau taban kuburamui sentagi sabun mar kuburmao and tipe emenement teach kan pilibiltar nuya sabun mar tukson totok Pohnpei kau to kusanet aing samat ko labalap at kapeng may mulatak medal an kuburamui bagi sabun mar kalangan o limdok nagin padapat po emenement teach nandad masakin suto wait Minduan makonang sabun mar limbok in polikiti ukin gadin kasore o isang at sa utarakan paan kuburam. At gadyan kuburay kit maing samat ko labalap niya at paan tulangan at sungal meeting ang ranwat. Kuburam mo yan tosa na naman kit gadyan may tong kit siyan ka kalakong ki ang marayin kit irekan sa maan patawan katsiya ang may sunod. Para isang kit kapalakan na ninimot Ukat kiyang kit kele dan palurat upid palanganit. Sehingga kiyang kemudian marin ranwat lau imsakna. Imat maing samat ko dabalap ngay sabun marla titipan sewat. Bulan dikit apor disagar kita mapat koros. Ilang lang kapain at kaun at contoh contoh Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator Pahrek Thailand kakek katla motor koki low youth niya Thailand katla motor leban police assistant clerk on roll call. Senator Alfredson from Senator Kadkadaur Jr. Senator Isaac Cartway. Senator Wilfred Carr. Amen. Senator Stone's Chair A.F. Carr. Amen. Senator V6AH Edmond. Amen. Senator Billy Edward. Amen. Senator Steve K. Edmond. Amen. Senator Aurelio Pichawap. Amen. Senator Alfredson La Torre. Amen. Senator Tenny L. Laten. Amen. Senator Edgar W. Lucanet. Amen. Senator Tendy Tesua Louis. Amen. Senator Michael Mike Loyola. Senator Benjamin H. Litwick. Senator Macaro Mikel. Senator Evelina Smallwood. Amen. Senator Shelton G. Neth. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionis J. Simon. Amen. Senator Mitaro I. Sinina. Amen. Senator Francisco Sumram. Amen. 9, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Assistant Clerk essential mag-trial sa bulman ko quorum. Amo na 12 man katla record tapu ka essential me Senator Loyola, Senator Neth, o Vice Speaker Michael excuse yang uya kupuran ranwat. Bagi atay sa bulman ko quorum, agtay kakay katla na sa bulman tayo uya kupur. O menuli antay tiya uya sa bulman tayo sa karatan kapeng. Melal sa karan misik o kapeng lap, pangkupuran na nilap. Sa karan wawlap, pangkupuran na raksyoko. Wawlap, pangkupuran ni syoko. Wawan ko sa bulman likant ko, nanalang ko, nanganiyay ko. Waw toror ang lapalap kay tikoros ng palian tiyak, mamocho government.
national, state or local government. Ibirman Waunki, Sabamatal Kabinan Pohnpei, Honorable Stephenson Joseph, Waunki Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanes, Waunki Shongkopung Labalab, Honorable Nelson Joseph, Oyang Omusyong Kopungkan Korus, Wasakset, Ibirman Waunki, Vice Speaker, Floor Leader Abram, Honorable Senator Kan Korus, Melal Lang Samuro, Oloiso Sariso, so masakan, Lang Korus, dan Balian Tiak, Momocho, Labalaban Government Kan Korus, nan Chamber Wood, Drone School Kan Mepateng Trial, o Korus, Mayor Bene, Wasakset, Mesang Ranwood. Ibilmen, Pon Semen, Pohnpei Korus, Pon Kalapwood, Pon Takapei Kan, o non-way loud Kan, Maslikan Pohnpei. Wakat, o Imen Pagig Trial Korus, and Mayor Bene, non-way Kupur, and Ranwood. Trial and Katla Mo Trial, I ban Ponas of Floor Leader, Abram, Pwuhng Kalwa, Sabulma Trial, Uyakupur and Ranwood. Kalangan kami main si speaker kami kupuroya boy cual sekreta kaping wau kepuni yang kak puli sabun nami amu cual me peitai dia nan wewe wasak saja cual wau kami melel kan bakapayan narupal senator kan korus ibil cualan ku wau rel kan me pacang cailan kalari me sangan ranwat orang mau kaping payang mau korus men Pohnpei melel rel kan me yang cailan men KPC kan. Main Mr. Speaker, kau beraya mulai ban pajola mo yang kak KPC mai rel kan me pacang cailan kalari me sangan ranwat pekeran wo ya ran coror iban cerkunas menol kesempatan me yai Mr. Wilson Elkenperker me langlangi loop tulen wonek ko men pagidak cailan kasamo biyo lopulopun. Speaker, saya meranmut wiaran coror yu me child katan ki student take over day ria nuntuan KPC memiayar dan wiakupuran ranche yo mal kuburaya buenka kleo KPC rel cho school kan mekosanturan bugogi samajal pali meyai legislative branch o rel bukat on batar peran pacuyan na rel buko ria yet maran irel serikan o school kan me repacu sangye pacuyang bukan meraban kaya yang rancho rorwat o kayu yai kimlen che sikwa sang schoolen OLM CHS o meban buko Chairman in Finance Roslyn I. Elias sang MHS Olmeban Chualan Gipuan Chairman in Education Hasimi Aldous sang NMHS Olmeban Uya Samajal Speaker the Kaskulang Speaker and Ranwood Kayla Iron sang STA Olmeban Uya Williabe the Parliamentarian the Floor Leader Lilichin Alex sang School in Pix, Pan Bugogi Vice Chairman in Education, Kenway Penyas sang Ajabil School in Pix, Pan Uya Samajal Vice Speaker, Women Managap me Pan Uya Pugon Karyawan Kabina Yay Nathaniel Silvanus, Speaker, Honorable Members, Iman Beliau Bagitak Jailan Kasamo Ugalay. Kalangan Floor Leader, Pwuhng Pona Sabulmatai Sharing School kan beban William Trainan. Uyakupur Choro Riu Morun Sabulmatai Uyakupur Ranwood. Kalangan kami. Speaker Assassin Merel Chon School STA gay Piliang Pacang Child Ranwood Purayang Katete Ran Chor Kesembalwa Chokong Puraya Bengkak Pajuanta Rajukalatakan Kayu Tricilia Cannon Tondra Chesney Isiel Faitual Win Aziza Christian Chocho Daniel
Mitchit at Lobes, Perth, Eurofalcom, Melissa Orlando, Anika Falcom, Chantley Akiek, Kaini Youngstrom, Mary Choi Serrano, Pwuhng Tamani, Me Apali Sherbugat Maispan Sabolay Maureen Panwell, Edward, Women Pagitak Chaidan, Kasamo Rally. Kailangan floor leader. You have a point of privilege. Speaker, Kami, Senator Latore. kailangan ko speaker muna ipanyang patray patrang kupurakan uya kaping tutay puya ketuang kupur kalangan masain salpo naman tay. Speaker, man pagyay tungol sa karang kaping kaipon yang kak patrong sapol mamukam yang kuwar nilang. Wasak siya tayo tungol wawang kakuwang kang kami wawang ke floor wawang kirang robol senator kang koros. Melebil wawang ke kasamo loop na yang katran wat bil patrong katosokan me floor tiang gear. Speaker manian show mau bil bulian ti itkan mauya sabol man show hulia ba bil melel pa kita bang purakan dahil langgak kasamo kapinggi para to naman pe nakap kasampal luwi sa movik bil bukogu ya lawyer ang norma dahil langgak kot kiyang ulapan. Kailangan Senator Latore. Pwede po na sa Mesansal ang pinakap Miss Movuk. Kailangan Senator Latore. May other point of privilege? Siya ay ban po na sa floor leader. Abram? Kailangan speaker kaya sabali juga siguro nuwaw. Speaker, iman nuwaw o karagarak pagi abal sa Machal Channel ang kapantala ewan sa umu. Saan sa lang mga kamagit sa floor leader, kailan kapantela, watawat o alaltan sa Bulmatay Journal. Pwede yami karyaman pen kamagit wo, ang kailan kapantela, watawat o alaltan sa Bulmatay Journal. Kamu floor leader. Kailangan speaker, dilman yata kamagit o pagi muat kasambal ho dyan, suspend order of business. O sa elchorag di abali item number issue o walu may introduction of bills or resolutions. Saan sa lang mga kamagit sa floor leader, kailan suspend sa Bulmatay order of business o katiyang number issue o walu yay ansyon katkilang kamamataan ko sa Neth kan to resolution kan. May Senator masabol man ki resolution ta kamamataan ko sa Neth sabol mamailan siya umawag malan katkilang kamamataan ko sa Neth o resolution kan. Makaros sabol man ki yarot ngalan ki ran siya umawag ang trial katla mo trial o ibang player po na sa floor leader. Kailangan speaker isual sekarang ngawag sa pal. Ibilaw sekarang muat kasambal mo sa pekik chailan suspend order of business. Choro kati pan order of the day o apali standing committee report. Saan sa lang mga kamagit mamiya sa floor leader kailan suspend sa trial order of business o katiyang pan order of the day yung standing committee report. Pwede yamiya karyaman pan kamagit sa floor leader at trial katkatiyar pan order of the day o ibaan po sa assistant clerk at ward. Standing Committee Report, Nante, Isa Caroline, Riesa Tayo, Neth, Legislature Bill Nante, Saroyo Line, Riesa Tayo, Sang Sapon Mamukamtin Finance. Kailangan essential mga report ang report lang sa Supplementary Committee and Finance, Tamoni, Entertaiment po na sa Chairman Carl. Kalangan may speaker muna ipaan patro ay kagpatyan sa pulmo patro yernin lang tungal wala pan ko promi wang floor leader wang honorable senator kan karo sibilmen kasamo irail kan momot kasampalwat kasamo yero wang ki mensang ranwat
Main speaker kalangan pergi pancungalan kita parenta dan sukses. Onwa o karak men pergi ke jalan kak ketiang nan masen pen standing kami terpon nan besa keu lebihnya resak payu oi pergi karyaman. Ican Salamo, Kamagit Sang, Chairman and Finance, Chairman Carl, Talent Katiang and Masanaban, standing committee report number Asia Keo, Lebanon Yasak Tayo. Koros Mautung Kamagito, Masani A, Pwuhng, Masani Show, Kamagit Poitar, Kadkadaur nan Masanaban. Kamui, Chairman Carl. Kalangan main speaker ika sabali sa karen wow. Standing committee report ng pesa keu lebennya resak payu meitan kamutang ko senet ng peu lebennya resak payu yaralap epit muni yu me kintapun jeten sawas me kawit pe patotopan sabun matali non minimin salatek ong winamarka matan ki supplemental education grant de numotomot SCG. Miaralap nan kemagiton jadi totok kesembal wadong kempan kamarain nintuan kaptolongan budget makamana-manta ang parent totok wad muni makamana-manta sang nikawitin kempan kamarain o sa matay kempan muni Ong tatoglan mo nuwat pada nuwan cala milian silu lop limanan riyakit 50 sa kuwano. Niyaso me mo nuwat kamagit o lalatong nansang matay kupulap laut kilaw wan cala isilop isinen tuwab ko pa sa kriyaw. Dari iwawat makalaud lahat me pato nang kamu matang kita dang ko sunet mesensal ban kepurakan o numot kawaitin kampan moni o kampan kamarain wan kalaud lawat an kag patuoti yo apali ananin sailangan makampan kamarain pancungalen kenantian tatagwat melelang meeting kasambal riau magan pil kawait kampan kamarain eu patuan emtek eu patuan apiba padang med duan monuwat panapali iral contoh tag ekamen nintuan kosutan puinen contoh tag me kosunet kamanatar panlaut kila persen paisag limang o kasilun ira makawait pemiyasang kembang kamarain wancala tuanan dan patut yang pan kontrak puran kakeu yang palikan merakan patki yang totokan kamarain melel palian prel me so-so kembang kamarain ong programen totoangkan me kin lelang serikan nan kusanakan ani aralap I autoban report met o imesansal nan kamumutang ko senet kalangan may speaker Kalangan Chairman Call pwede ka present report ng basic kayo lebanari sa payo may information na pen report Close debate. Muna iban po na sa kamagito I may record and reflect me Senator Neth yang padrang uya kupuran ranwat o hekak sansal is me padrawan motion in closed debate miya karyaman pen motion o pwede pagpagtar sang floor leader o karyaman pen miya trial and utility masa na pen standing committee report ng basic kayo lebanari sa tayo masa ni Pwuhng masa ni so kamagit Poitar tayo tungtier masa na pen standing committee report ng basic kayo lebanari sa tayo Koros mautung Thailand sa bulman kita report ng basic kayo lebanari sa tayo masa ni Pwuhng masa ni so kamagit Poitar o tayo sa bulman kita report ng basic kayo lebanari sa tayo siyang sa bulman tayo committee and finance ranwat
Mieter report. Salamat, Mr. Speaker. Masulaan report amen po na sa floor leader. Kailangan speaker regional. Siguro wow sa bali bilman pono siya wawad. Senator Neth na siya salir na siya machail record. Speaker na wow men beliau segera membuat kesimpulan so pekik dan suspend order of business. Coro kita bali item na basic tayo may bill calendar. Asan sa lamang kamagot sa floor leader tayo na suspend sa supplementary order of business o katiyang nambe isak payo yung bill calendar. Pwede miya karyaman pan kamagutwo tayo katiyang po nambe isak payo yung bill calendar o ipaan po na siya assistant clerk at work. Legislature Bill Number 01-24 LP1, a bill for an act amending SL Number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes for first reading. Assistant Clerk at Work, essentially kamutaan ko sunod word report lang sa Committee on Finance, karateban po na sa Chairman Carl. Langan may speaker ika sa pali sa karon wow ipilmen kolokolache ay tungal wow an pil tutuol paan kuburan ni Rail kan koros may pilpadang Entertaiment sa ranwat. Intuan essential non-standing committee report dan basic kayo laman yari sa payo. Pagbagi mumut ka sa malwat yan kakamanata kamutang ko sa Neth LP ng BAO laban yari sa payo. May paano kita sa umatahil patitin moni o kalau te gila paan kamarain kala isilop tuo ko pa sa kriyaw mabangka na tiyang totoo kasang bal silu makampan kamarain so pa nan parin totoo wat sa ilakin meeting kasang bal riyaw kusutan po ng totoo person pa sa klimaw o contract and tatawagan ragin patungan language policy and kampan kamarain. Ayor alap I kawait pen kamutan ko kitaglan ko sa Neth may speaker o nuwaw karagrak imen kamagit challenge sa man kita LP ng PEO laban yari sa payo o ang watawat kayo. Karayaman. Kalaman Chairman Carl pwede kapesen kamutan ko sa Neth 0 laban yari sa payo LT1. Essential na miyak kamagot o karyaman ba miyak tayo lutung timasin pa. So, iwan kawait na kapatapat mo na ibaan po na sa kamagot na miyak. Kamu, Chairman, kamukuhin po na sa mga Senator Simon. Kamu. Speaker, kalangan ng kupromi, kaya tinggal wow. Sekretar wow, ang kagpadral sa pumamay sekretar. Wow, kaya pali, patrol RD lang. May isang rawat. Imempil wong comment lo liter ng perkan koros. Wow pilto ke katol lu tolen wanik. O wato school kan koros me patrong terawat. Chairman kamkubra imen kalalapak mo ay ta kalaraw imen patruan me ikasampal ki tolu lo utong pagban training kay essential nan kusinat api pa MTech. Buntuan ay patuwang kasawi kumukitin training kasampal riyawat putuan ay wawagi. So ang api pa program managers kan kunangan yang Israel kan make decision tuan tatoklan mo. Ay patuwang kasawi muman kumukit pa na biparan bukat del kisin kahit kisinabdel song musik tarabot Secretary of Legislature laklang apita. Human education and patuan kita ko sampal ki staff development. Or bilanani utilize resources no kayu konong aniyan to weta training bukat. Po back to Israel kan no utang konong untuk ke training bukat restrayang. Armas kan mesodra ay kamele mesodra kinyang weda decision yat one morning kamtawatan dadak ay ray maging patola. Pil kapatayang MTech ay patuang kami na utan sumpatak. Apa kino selekta Israel sumpatak kan maratang yata presentation harapan yang. Amaso ay Israel minan central office mabangkit patola.
Hari i patuan te rabugat puaki ai kasompal ki tatoklan mo ni Pwuhng kak so kerata koyak kan tatokan kampan kemarin. Hari ya i utung tolu kamu matawat ap imen is mepan kawat tatakot and kawat nuya Pwuhng wan tatakot and kakmawan Pohnpei. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simon Ong Kawai Masansal Sang Kamu ni ada masa depan kemudian Neth kamu Senator Neth. Kalangan kamu my speaker monai bam patro ay tunggal sakar misikelang kay punepan kuburan nilap kaono kot kom kuburi yang puyan pagita puyan pateng sapul mau yang tunggal maasan sakaran lapoy-poyakan metianger patroya nilang kapatayang railkan mayang Tawata uya lamen-lamen de macam kapan ranwat nan mepatonan calorie. Padang kami ubeliang pausaran mawan kapai upaya mau ngirailkan nan kalal lekin kalal en pisarawian Pohnpei. Nan wasan uya lamen-lamen Mr. Speaker itu ngal sakaran wala ban kupramai. Wan ke floor leader Honorable Senator Scottish. Mayang tawata uya laman-laman ranwat. Iragayu privilege sangai uya itungal sakar misik Pwuhng sakapan. Isangan William Ketrailo yang patang kawalayu mawiyawi ranwat anso mayrail kawalata negdai biltang ap Ketrail yang patang Kupurmangki patrawan sa kapuanto kalanan kami of law Luther ama kagay ang sansalan record may yang tawa-tawa ya lama-lama ekista panta hong na nira magkitrail mamasa ni ipadrang o utong trailan sa pulman kita ewe committee ay tunggal pagbagyang committee ikaw Iban utang ada Senator Simon. May ewe committee en ewe balikan me ban pagmone me tama ban toke. Aran yang pag kaon bagaw. Ta ier kaideng Taiwan micromanage. Ap Thailand pag yang kaon bagaw me Israel me kasukulo toko te me anyang. Kaiden renut uyagi power play mawewege ismara bonge yang mindata masotre karasaba apipa niye masotre on apipa counting आप निमेले leadership management or leadership newe palian totok yang badreng Senator Simon o kaipa kergen kaun pakau gen ngalato lelme sotre koniang arabiri yang ada bueki power play patron makili mo luwaw yo mo kaite my patron kalau my Mr. Speaker imen nuwa patron kupurakan o yata kamagi trailen rutung ite masan pen kamutan ko senet ong ni watawat kayu sa pulman kita pagkarya men Mas niya kamu Senator kalangan my Speaker ikasapali sa karan wow sa karan misik puwagi kamukit mamiyayar ay ingag patumon at ay bang kadlaw suski ele tamasan salpan kupuratail epit pachet epit nempe o i kapor-por kaway kan mamiya i mapil paan sa wasa kampan kamarain o ele executive unsek kawait pen isingakan mabangkin patyan tatak kasampalkan masansal nan kawait pen patet I kapung kita masansal ong sapat namatay pukon kamanata muni ele buine paan mama muna tayo kamanata kaya lewak tiyang rail kawait pukat ay men peki me muna tayo kamanata muni agday po yung sango mo itang
kempakan mabukaw ka na pali. Imen kamelin naman ang sa pumatay government, ewo kempa, naman kaon, mga ngiyar, isa tungal tuntatawag, magkak kasapul talakang pali o apali tatongkan. O episodokin libil-libil, koyang kan, metirak nan palikan. I kapora-pora kawan kan apa pali kecil nan kempakan nintuan atal kamanata pukau kesempal pekat luk koros pato yang rai dan kakapali rai tunggal tatak nintuan tambang mawang apal bantuan way hari kapung kemelel kawit memiasang Honorable Senator Simon o Honorable Senator Neth o nuwawo karakarak pag-pag-ije kamanamantan kamumatang ko sa network. Kalangan mga speaker. Kalangan, Chairman Kamkupuro and Progresima, Chairman in Education. Kamuy, Senator Simna. Kalangan kamuy, Speaker. Kapungkiyang court, kusiranwat, isingakan maur, niya ang utay karusian. Ikan patreng, siya pulmumi sa karataan, wow, nakumchiyang ki, katiyan ranwat, o patreng, tama kong kasaleta. Kapuruto ko sa kasit, Pwuhng kong Speaker, floor leader, honorable members, karusian. Pwede panilaw tuliran, mamasin ang may sangat kapit, pachet sang Banyang Kamarain, ayuya chairman ng Banyang Kamarain, ikapugiran kasaleta kan na, Israel kan, nagsiyangar kasaleta concern, napit, nasan bunuragot. Main process and talk, niyayar, mamanatay ba na palipachet. Main sakon concern kau ka parata, karaniang tayo mandul ko diyanan, karong-rongan pachet. Jadi na direktori Israel kan mapapalipin yang Kamarain dan patuto aku tayo presenter Israel kan sure kan magdain sabon manhin napit tama magdain masan Iran for example training kan isinya kan nagangkak warung ngangkak yang patreng tayo padawan Israel nakakaun talikan ke department kan pun management ngangkak kapali yang tama ngangkak kunang menen napit pilihan sen Ikabungkiyang concern kan masansan o dahil tulaw dahil kamanala tuwat dama chairman ng finance dahil just stick to masan ng report na pitpachet. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simna. Pahan po sa floor leader. Kalangan speaker. Iman siguro ko promo yung pagi kamuyan rule motion mamiyar mo child. Masular, masanaban kamumataan ko sa Neth, siya roye, ulapiniyang reisag payo, altiwan, ay paan po na sa kamagut mamiyayar, siyang floor leader, trial and retributive, masanaban kamumataan ko sa Nethwood. Koros mautong kamaguto, masani Pwuhng, masani show, kamagut po ita, kamagut po ita, kaya bangkat lang, mananaaltan kamumataan ko sa Nethwood, nuwatawat kayo. Koros mautong tayo sa bulman kita kamutaan ko sa Neth Seroe, ulapiniyari isak payo, LT1, nuwatawat kayo, masani Pwuhng, masani show, kamagut po itar, o tayo sa bulman kita, kamutaan ko sa Neth Seroe, ulapiniyari isak payo, LT1, nuwatawat kayo, ranwat. May ito kamutaan ko sa Neth, Masalaw, ay paan po na siya, floor leader. Kalangan speaker. Speaker, privilege motion. Siguro naman kung kupure ba ni Wilma floor ng Senator Altuwi. Privilege motion. Floor leader, your floor ng Senator Altuwi. Kamu Senator Altuwi. Ay kalangan, Mr. Speaker, icungan sa karatahan kaping pangkuran na nilap tatyan sa pulungin sa karatahan. Wow, kayo po ni Matiyang ayanin lang. Namualo siya sa karatahan ng kung Melel floor leader o members karos o yang ako karos na patyang child. Mr. Speaker, walanway kasampalman na patyang child man siya nga chariran patyuan wulianti Melel delegation in Colonia o Melel delegation in Winsokes sansal megluya ulan Winsokes. Jalang kasama kay Speaker and Council in Colonia nabil kapag konat kisa na pucak pagniap sulit kuputan lang
Honorable Kasti Sanipar, Chai Kachiyang Lapalap. Kailangan Senator Arthur Pwuhng po na sumasansal kung Mr. Senator, the Vice Speaker and Colonia Town Council. Kailangan ko po may Vice Speaker Pwuhng yung kakyang patayang katran. May ito point of privilege, Speaker. Kami, Senator Latore. Kailangan ko mo speaker. Kupura, yung bigak patang katawa mo. Yung kakurakan, yung kakpatpatuto. Ibilman, kabasa mga nakapilkosong balanway man. May patawan bata, matalani mo kiti. Yung Mr. Chiban, mabilyan patang yung kupurkosong balanway. May pagtay ng katkiyang wala panalo ko. Kailangan, Senator Latore. May ito point of privilege, Speaker. Kami, Floor Leader. Kailangan pilpatsangan sa mo jalan kak saya rirail korosa men pilkapese bilamen manakap patsang saya Mr. Norbert Salomon mayang apa bali chung school kan o bilapse patsolong yay Ramsey Jawab himen jalen bilkasam mo irama. Kailangan Floor Leader Pwuhng po na sumasansal yung manakap riyaman akong patrawantar. Mr. Solomon o Jawab, kailangan ko pramaholo. May ito point of privilege. Speaker. Kami, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker. Muna iba niya ang bato ay manbatayan kamoy. O ni sabi mo sa karatan. Wow, matiyang ha. Manbatayan, pero ma tayo biligag po na sa koros makatap. Meron, batayan ta all kasambal man utan man maternum obil niya kay may istapadoan lang all may padoan ta nan marayno ugyola to bullog sitrak padoan katete ma Mr. Elkenberger matega katskiyang padoan yang udah padan lo yang agi rail kan saya side bonus. Kailangan Senator Perez o Senator Cancoros may stay there sa mile point of privilege. Melal matoko irail men Pohnpei kay mapatiyang trial ranwot. At trial tungal kaping kailangan ng irail Coros mayang trial non-chamber ranwot. Kailangan ko promile Coros. Masalah point of privilege ay men po na si Floor Leader Apram. Speaker, luau iman segera keperakan apakah jalan coro ketia bali ira coro nembe isu. Speaker. Asan salang mau kemakit memiyak jalan coro tiang tan ira coro pergi amia karya men kemakit work tai kat kecil ton ira coro te miscellaneous business o ban po na si Senator Carl. Kailangan mga speaker Pwuhng so mau Kodokolecho kasambal kita maranwat uyaran coror Israel sering school kan maban uya arai tungal tatakan pateng government ranwat madan ke student take over day ban chapta murun chat session wat ya ban musagla ari Pwuhng my speaker I bil kasambal ki irayu report pa bana boleh memot kasambal wat azogis Pwuhng apit mo ni I mean melal pata committee in finance mabil ko na yung patang speaker floor leader o honorable Senator Coros uya sa material kapeng ang president ng FSM Congress o Israel kan magkinapapali muni kan merkin lodi sang light na uyaw ng atay labinset ni January isak tuwaw karyawan kasapulton moni nintuan ukataglaan pasan ng kosan ng FSM uyaw dongar Pohnpei State o pilpat patuyan ng kupulap o wan mapatuto million riyaw point ew sa million riyaw lop walinan tuwakit walo pag-isi sa riyaw sentuay sa kwalo report pa mana pala ang bangko purkan aso yung muray manentete when piluya sa matay cheten tatok ng ranakan mabang patuto kailangan man speaker
Kalangan Senator Carl, Pwuhng Kapesian, Moni kan makin patroto sang FSM, meron magtailapte tungalan kiti sang fishing fees. Kalangan. Nituan Chairman na kasaleta, report tete pan sansal nantaropoy kanopan, pas pasang pan kupurkan. May ito retoro, kami Senator Perez. Kalaan, Mr. Speaker, ito ang wow, hanggang pada patroto bang Puramay. Iya saya mencium pada yang Committee Chain ko. Pada ni floor motion you. Committee and pada one check Analtan Submodal Project Manager and PMO. And tatokan yawi dia biltaroboy patroto Ray. Saya patroto ni sa mo office. Ako bigyan information kasambol kayo. Sansal, Japan Parwat, sa kulman ka ba na communication ng umutuwat na Israel. Kaunan kan bagan, may itita, wala ka man naman siyang maluwat. Israel pugoban, pabana pali pugogaw, iren ran ko na isak. Na ran ko na isak wat, tarabot ka pero na leti o abil pitche assignment to sa speaker ka sample ki process में भी है बोगी एमोमन में iron wait to नहीं है सोहन मोम firing abil wait to नहीं सोहन मोम इब करा था इमें बड़वन हुआ था come up with the motion omotuat and Kuburela, Community Kasan and Committee Chain go and get check more Tarabagan Patoto or the Tonkan, we are in Paluat, when the kind of very submatai, the Tonkan boat. Kamis Ansel assignment, we are young committee and check Olaman Manalto. She'll go you. Take the race of fire, race of fire. All minutes sila banda talk. O bilew, February isap tuwa, miyer mapan walianti. Tama ka po na po na yan, Mr. Speaker, pogi, imiya ta kawana ben paluwat. Silubogan kagadir, asyuri siyang kawana ben paluwat. Di magarday mamagita kamagit. Kung inas ka kasign, you're a word wrong, Committee Chain ko. Speaker. Darayaman. Yeah. Makupura tay kombal ma minute utariyaw. Kupura
Tay kat na ni Ratoro, yaitu Ratoro, Speaker, kamu kena terperai. salamat si Speaker. Bagi macam biasa kung formality. Men badawan sa me karavan ay badawan irabugat di isawan ka para mabot kalangan kawit na niya. Mungkin kataban pingitan Kamaragu niya huwag taglar. Niyan so may coach pan bang uyawi kung ni uyaban kamanaman layo. Maka kabungala sanjan nan nama cai komal sanjan nan niya taipo. Di badawan takatawa itungal kampidoran so nga asan bang kusenator niya taipo. Hindi pa siya badawan race ki bogi kaminan sa Maragu. Baru nan report kita nan kamutan monim Agis Sirwo. Sangat negara bang speaker ay nagpatawa niya tamo motion dyan ran muli ito ranot o sa balban ni call in speaker. Kariyaman. Kalawan, esensyal mo kamugit trial ran muli di o sa balban niyat klakoysyak. Amo na iban po na siya kamugit ak may kupuroye. Puin po na siya mga chairman kan mamiyat pakairan meeting an kak esensyal po na tayo bangkat pasyang. Chairman NPWTC, Chairman Le Pen. Kailangan maing speaker. Lagi ay wawan. Yang tama kong siyang mo. Miya pa kay Rio ang Joint Committee Land, Environmental o PWTC. Makakuyawi mo rin kapako ni Ranet. Sinay sobis. Kailangan. Kailangan, esensyal ang mga pakay sang Chairman ng PWTC, Joint Committee in Environment, Climate Relation, PWTC o Land, sa bulmamahal, wuya kupuro yung ranmot. Tami men patungan pagi, wuya kupuro toro yung ong syarika, tayo men pagi tak, sa bulmamahal meeting anan kak murin el syarikat aral, wuya kupuro pagtailan kak, wuya Chairman show by Tatakot, I mean Paki, Chairman Suleiman, Kalangan ko provide. Niya pakay sang Chairman kan, Chairman in Shop, Chairman Latore. Kalangan kay tempa kay speaker kamu kupura po yang kak pilipatawan tata siyaw luk o pilpago bang protal jay lang kak kasamu kuma ul kasampal man mabilang patong chay lensi eberyam kiyaw labanan lupon. Kalangan Senator Latore, kalangan ng kupromo Mr. Ebrahim ko yung kakyang patren kit nan wuya kupurun rano. Niya pakay sang Chairman kan, Chairman Seminar. Kalangan speaker kaysa pala itong sekretan wow ang Committee Education members kan karus yan maangi ito katuwan na siyang niyot kula kay Chairman na bang katang siyang karusiyan na Committee on Education. Kalangan ng kupromo Chairman Seminar. Niya pakay masalar pakay raipan po na sa kamugit mamiya trial and run maletisa sa bulmatal wuya kupur o sa palpan na niyat klokaysyak. Karos mautong kamagito, masaniyay, Pwuhng, masanicho, kamagit paitar, o trial run maletisa ngar wuya kupuran ranwot. Kalangan kupur karos sa bulmatal wuya kupur erar.
kach koros Eisa mungkan boros Meleli mesapoye Abalongi Yekelekele Abantalani lamala Warriye chalotiye Esse